Pozdrav društvo, evo nas u novom motovlogu. Za početak, sretan Uskrs svima koji slave. Bio sam na prvom servisu s motorom, pa prvo par riječi o tome. Znači, onako kako piše u uputama, prvi servis se radi na 1000 km ili nakon 2 mjeseca od kupovine motora. Znači ono kaj prvo dođe, a meni je taman prošlo 2 mjeseca i na nekakvih 800 km sam radio prvi servis. A na tom servisu odradi se izmjena ulja, izmjena filtera ulja i provjera motora, provjera zategnutosti lanca, ovih nekih šarafa po motoru i to je više manje to. Pričekate nekakvih čuku i pol i budete lakši za nekakvih 100-110 eura i to je to, garancija potvrđena. Možemo dalje. Danas se u Gradecu održava Moto Alka, pa sam se evo s par ljudi dogovorio da ćemo ići tamo malo zaletiti se, vidjeti kaj ima, kako to izgleda. Idem se prvo naći s ekipom i onda nakon toga krećemo prema Gradecu. Sad budemo vidjeli još jel idemo odmah direktno tamo ili idemo najprije još nekakav džir prije toga napraviti, što ne bi bilo loše. Uglavnom vidjet ćete sve u nastavku videa. Bog bog. A valjda je to. Vidimo se. I eto ga, ekipa spremna za pokret. BMW, Honda i 2 Stroma. I plan je da se ide direktno put Gradeca gdje se održava Moto Alka. Tak, znači Gradec nam je put Bjelovara. Mislim da je to negdje taman na pol puta do Cugovca. Tak neke. I kolega snima. To je to. Ili ne. To je ipak na drugu stranu. Malo sam ja pomiješao lokaciju. Ili možda idemo nekim okolnim putem. Ili možda ne. Centar Vrbovca. S lijeve strane nam je i trg. Ja mislim da bomo samo malo okolo išli. Pridružio nam se još netko, vjerojatno smo zato i išli kroz centar Vrbovca. I iza mene još neko na GS-u, ne znam da li je taj dio ekipe.
ali mislim da svi idemo na istu lokaciju. Puno bajkera na cesti danas. Znači imamo tu moto Alku u Gradecu, imamo i moto susret u Đurđevcu danas. Mislim da tam ne bomo išli. Vidjet ćemo kakav bude plan. Kaj, ništa, ipak obilazak. Aha. A mogli smo možda tu proći. Dobro. Možda kolega zna i drugi put. Malo uz breg. Prolazio sam uvijek ovom glavnom cestom, ali baš tu gore na vrhu u Gradecu nisam nikad bio. Zapravo mnoga mjesta čovjek ovak prođe tom glavnom cestom, a rijetko kad zapravo zađe u nekakav centar tog malog gradića ili mjesta. Čini mi se da smo na dobroj lokaciji, evo pa jesmo, da. To je to. Kaj je dole, negdje parking. Kolega mi je prešao dole parkirat. A dobro, idem ja onda dole parkirat. Aha, na livadu. Sve dobro, ajde. Ne ide. Malo je nekak kak ti nagnuto i mekano. Evo bomo vidjeli. Evo, to bo valjda to. Suho je. Tvrdo je. To bi trebalo biti to. To je to. Onda ne mijenjamo dok bar toliko ne napravimo. Ovdje se natjecatelji pripremaju za Alku.
Malo pričekajte, treba Alku uopće postaviti, jer u prazno se 0 vodova. Idemo. Prvi natjecatelj Marin Žuljević. Ajmo Marine. Znači u jednosedima brzina od 30 do 40. Molim vas, nemojte tu pred radarom. Gospođo, ispred radara ste. Natjecatelj Marin Žuljević u 1. Malo se bio spor za 2 km. Idemo, Ivan Maras. Evo mi kažemo pogodio u felgu. A ovaj pa u kličak pogodi. To je isto 0 vodova. Četvrti natjecatelj Davor Vukovac. U2. Eto, za sad je najbolji. Peti natjecatelj Damir Tomiški. Darko Božinović, Marijan Jakotić promašili su svemir. Maras, bit će da je to dvica, tak sam dobro vidio. Ok, Moto Alku smo vidjeli. Smo svi skupa došli do nekakvog zaključka da bi se bilo ljepše još malo ići prođirati s obzirom da je dan savršen. Ne znam za ovog sad, evo te kako će vam proći. I ekipa se složila da idemo još nekam popiti cugu, malo se podružiti i to bu to. Vidimo se, pozdrav, bok!
Kavicu smo popili i vrijeme je za povratak doma. Nadam se da su ovaj most tam popravili, prošli put sam se vozil nekakvim okolnim rutama, nadam se da neću morat ovaj put isto. Evo, jedno odlično druženje danas, malo smo bili na Moto Alki, napravili jedan lijepi džir. Strom ide bez greške. Ako vam se svidio video, like, pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro. Bog kolega. I vidimo se uskoro u nekom novom motovlogu. Pozdrav ekipa!